Ka kertong MP ka NPP ka kong amperin lengdo na Shillong Parliamentary Constituency kalather ya kecurwa election jong keseng Voice of the People Party da kabaong baga ne kecingruai jong ke Voice of the People Party kala penjak burom ya kecing-long kecaj benriu khasi cai tia ka kong amperin haba keren ha kecing yalang ya selok ya kidong ilam ke NPP sning blok halat syarai kong amperin kalong bakamlong ke babahaban penleran ya kecai benriu da ke bakeren ya upana maina namar bakane kalong kecinthat ya kecai benriu parga keta ya kilong keme kalong bai bau ba deng bana kong deng kong na kinjit ika hendrai upana wadjit ika kala teru bakidon ki pasngau sarong pasyat ki sipai Syah Himachal Pradesh ya ke Jingrawai Upra ke VPP hendrai kim tepan kemudayu ke kentin step mother step father bakalabu jingkeli hatu ke cai benriu khasi cai tia ke im kumta kalong bagi long shwa man shwa ki hikai bakalong yeng ke paskem kadai ha ke ba okupa ke kurim bat ki kun ya syonglang bat kum ke MP kan hikai ya kata mat pendaerahnya ke jai benriu da ke bakren ya imaina pana kilong kemi ki kita ba ka ai kata maina pana ni that ya ke jai benriu da ke ba peni ya ke jingduna kelong yeng long sem kum ke jai benriu long ke kong amperin kelaban rapru ai ba deng ba he vot ni jet yang ai ba kong deng kong na kan vot yang hendrei upana wat du vot yang kalau ong bakamlong pantat ya kejai benriu an pantat dor ya lade kalau ong ru don ke pasngau sorong bakita ki sipai ki asyar cata Syah Himachal Pradesh ya kecing ruai pra hendrai kiptip bakadai ke ketin ke bakta bha ya kejai benriu ngalek rai kemud ayu ke kentin step mother step father hatu kejai benriu jongi ke baim kumta pat perleran toyeri ya keburom ke akor kilong syaman chua jongi kiong kolong yeng ke paskem kadai ha ke ba kupa ke kemi ki kun ki syonglang bat nga kum ke MP ngan hikai ya kata long ke kong amperin